Usakhungathekile umndeni wakwaZulu endaweni yaseKhawayi eBukanana kwesakabiyela ngasempangeni enyakatho nelikaMthaniya kulandela ukudutshulwa kubulawa ngesihluku amadodakazi amabili uNomvula noLuthando Zulu abulawe obeyisoka lomunye wabo. Lo mndeni ukhala ngokuthi awunawo amandla okungcwaba abantu ababili baxana noma ubani ongaba nosizo abalekelele, kanti abantu ey'nkundleni zokuxhumana baphawule kanje ngalolu daba. Ibuhlungu-ke lento ayikhulumeki kodwa nayo le ndoda bekumele-ke ilengise esihlahleni ibaselwe-ke ngomlilo omncane ishe kancane kancane ize ife igujele umgodi iphonswe khona. Na-ke wengane kwethu ngifisa ukuthi ngizwe uvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlala lapha kwi-comment section ngizwe umbono wakho novo lakho. Ungakhohlwa ukucindezela subscribe uzowathola zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Mina sengiphuma kanje.